Nimesikia kwamba Yesu anaweza, nimesikia kweli anaweza mambo yote. Nimesikia kwamba Yesu anaweza, nimesikia kweli anaweza mambo yote. Karibu mtazamaji wangu, ni Pastor George Kefa Morara. Nashukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo tumepata ili tusemesane na Mungu anene na maisha yetu. Leo nakuletea ujumbe ambao unasema kujifanyia ukombozi. Kujifanyia ukombozi ni maisha yako unayaachilia huru ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. Maana kuna vitu ambaye sinaipandwa ndani yetu na lazima tupate kusingoa na kusiachilia huru. Katika Matthew 15:13 Biblia inasema kila pando ambaye Baba wa mbinguni akupanda ndani ya mwanadamu itang'olewa na mizizi yake. Kwa hivyo ni vizuri chochote ambao kimepandwa, kama vile unayeniangalia wewe, kuna mtu wa ndani. Mtu wa ndani sasa ndiye anayenisikia, na ule mtu wa ndani ndiye anayepandiwa vitu ambao tunasema ulimwengu wako wa kiroho, alafu baadaye zinaanza kuonekana katika ulimwengu wako wa kimwili. Mtu unaweza rogwa ukatumiwe magonjwa katika ulimwengu wa kiroho, na ukakutana na mtumishi wa Mungu akakwambia kwamba wewe ni mgonjwa, lakini wewe utasema mimi ni mzima. Maana ule mtumishi wa Mungu anaona ulimwengu wako wa kiroho, anaona magonjwa imeachiliwa, lakini wewe unasema ni mzima. Kama utaombea utapata ile magonjwa itatokea. Naweza ambia kuna accident mbele na baadaye accident itokee kama hujajiombea. Yesu akasema tuombe tusije tukaingia katika majaribu. Majaribu iko mbele ama iko katika anga. Wanapoachilia hizo maroho za kufunga mtu, kuharibu maisha ya mtu, huwa zinaachiliwa kwanza ulimwengu wa kiroho. Nilikuambia kwamba katika mchawi kuna uchawi. Uchawi ndio roho sasa inaachiliwa. Na hiyo roho imebeba magonjwa, imebeba umasikini, imebeba vitu vya kuharibu maisha ya mtu. Kwa hivyo unapopata kwamba wamekupandia hizo vitu, unastahili kujifanyia self deliverance ama ukombozi wako. Na kila ambaye kuna mambo ambaye nataka nitaje ambaye utaenda unaistahili kujifungua katika sehemu ya maisha yako. Na kabla ya hiyo tunataka tusome katika 1 Thessalonians chapter 5:23 ambayo Biblia inasema hivi: May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. Huyo ni Paulo anaongea na watu wa Thessalonike ili Mungu awatakaze kila wakati. Na akaendelea akasema, may your Holy Spirit, nafsi yako, soul, roho yako, and body be kept blameless, na mwili wako uwe pasipo na mawaa katika kuja kwa Yesu Kristo. Na hapo ndiyo vita zinakuanga, maana dhambi inasaliwa katika mwili, dhambi inasaliwa katika nafsi, na katika inaingia katika roho. Maana roho isipomtii sauti ya Mungu kifanya dhambi, hapo ndiyo roho inaharibiwa, na ndiyo ya mwisho kuharibiwa. Kwa sababu katika Ezekiel 18:4 inasema all souls are mine, says the Lord, katika King James. Roho zote ni zangu, na ndiyo mwisho kabisa kukamatwa. Kwa hivyo roho ya mtu sio rahisi kukamatwa. Ni mtu aweke covenant na shetani kupitia akiwa mwenye dhambi, ndiyo shetani anapata access ya roho, ama aweke maagano, aingie katika mambo ya ushirikina, aingie katika mambo ya uganga, ama aende kwa muganga. Hapo ndio shetani anaingia. Wakati umemwacha Mungu, naye shetani ndiye anapata access na roho yako. Maana roho yako haijaruhusiwa. Mungu hajaruhusu roho itawaliwa na shetani. Ndio hata wakati wa Job Mungu aliambia Job, gusa mahali pengine, aliambia shetani gusa mahali pengine, lakini roho usiguse, maana roho ni yake. Sehemu zingine zote
shetani huwa anatendea, na hivyo ndio wala ambaye wanayekuwinda. Maana ni ulimwengu wa kiroho wanaachilia vitu ambao zinaanza kufanya kazi. Umasikini inaachiliwa katika ulimwengu wa kiroho, alafu mtu huyu hata kama alikuwa tajiri anapata kwamba vitu zake zimeanza kuisha. Wengine wanafungwa asifanikiwe. Ndoa inaweza fungwa ulimwengu wa kiroho kisha isifanikiwe, lakini wakati unajifanyia ukombozi unaachilia mambo haya ambayo ninaenda kuachilia kwako. Na kitu ya kwanza ni kuona kwamba umeachilia akili, na ya pili uachilie mawazo na ufahamu. Hiyo ndio mind ambayo imebeba maisha, imebeba vision yako na vitu zako, kila ambao unaifikiria. Ndio maana watu wengine wanafika mahali wanataka kufanya kitu, wanafika mahali wamesahau, wanakuwa na spirit of conversion, ama katika ulimwengu wa kiroho wanapandiwa vitu katika ndoto, katika akili. Unapata kwamba covenant inafanya. So wakati unaomba unaachilia akili, mawazo na ufahamu wako huru, ili shetani as control thinking yako, as control maisha yako, asikupangie. Wengine unapata kwamba wanapanga vitu ambaye wamepangiwa na shetani bila kujua. Baadaye ndio anakuja kuregret, mbona nilifanya hivi, mbona nilienda hivi, mbona ilikuwa hivi. Unapata wamekamatwa. Hata watoto, hekima ya mtu inakamatwa ulimwengu wa kiroho, na inakamatwa katika the mind, katika akili. Mtu anabadilishiwa, anapandiwa vitu fulani, lakini unapojifanyia deliverance unaachilia mawazo, akili na ufahamu wako huru. Hiyo ni mambo tatu. Ya ine ni kuachilia mwili wako huru. Mwili ndio mwili, Biblia inasema kwamba katika First Corinthians chapter 15 ule mstari wa 50 mpaka 54, hapo mwili aurithi ufalme wa Mungu. Mwili ni hapa duniani, na shetani hapo na access ya mwili, ya kukufamia, ya kupiga, ya kuleta kupandia magonjwa. Ulazima uachilie mwili wako huru. Na ndiyo Yesu akasema mwili ni mdhaifu, roho inapenda. Maana mwili ni hapa duniani. Yesu alipokuwa katika duniani alikuwa amechukua mwili wa mwanadamu, na ndiyo maana alifika mahali akalia akasema, Eloi Eloi lema sabakthani, Mungu wangu kwa nini umeniacha? Ule ni mwili ambayo ulikuwa unateswa, ndiye alikuwa anasikia uchungu, lakini ndiye akasema, wacha mapenzi yako, uniondolee kikombe, lakini let your will be done. Wacha mapenzi yako ikatimizike, sio yangu. Na ndio alivumilia mpaka mwisho. Aliombea mwili upate nguvu, na Mungu akamsikia, akampa uvumilivu mpaka akamilishe ile mission ambayo alikuwa nao. Kwa hivyo mwili ndio unayeteswa, mwili ndio unayepandiwa vitu, na kisha baadaye unapata kwamba hata wakati unataka kuomba unapata kwamba uko na udhaifu wa kuomba. Hata wakati unataka kuja kanisa uko na udhaifu. Ukitaka kusoma neno la Mungu uko na udhaifu, maana mwili umekamatwa na roho inapenda, roho ina connect na Mungu. Kwa hivyo lazima uachilie mwili, na kisha pia uachilie nafsi yako. Nafsi ndiyo inatoka wakati unaota, unajiona mahali, ile nafsi ndiyo imeondoka, alafu inaporudi inaangukia mwili. Imefanya kazi kule, inakuja inaangukia mwili, na mwili unapata kwamba umechoka. Hata asubuhi unapata kichwa kinauma, maana imekuja na uzito, imebeba inakuja na uzito. Lazima uiachilie, na imebeba vitu mingi zile ambao umeenda kufanyikiwa pale, magonjwa kila ambaye kama amepanda katika maisha yako. Hiyo siku kama uishajifungua unapata mikosi inakufuata, maana kuna vitu ambao wamepanda, na ninapokuja sasa sina manifest. Mwili ndio unabeba sasa, manifestation inaanza kutendeka, na roho ndio ya mwisho. Roho yako siachilie. Ndio tunasema kwamba uokoke, upeane roho yako kwa Yesu Kristo. Yesu awe ndani yako na uko ndani ya Yesu Kristo, ili shetani asipate nafasi ya roho. Maana wala ambao wanaangamizwa, maana shetani amepata access ya roho. Maana Mungu aliambia shetani, usiguse roho ya Job, pengine pote nimekupatia, lakini roho ya Job usiguse. Na jambo lingine, hiyo ni 6. Jambo lingine ni kifuli chako uiombe. Kifuli ndio maana watu wengine wanapoomba, hata wanapoamuka wakilala ndio wanaotesha zaidi.
Wakiomba ndio mambo inaharibika zaidi. Hata kufunga unaenda unafunga ndio mambo inaharibika zaidi. Maana kifuli chako isha kiombea. Wanakuja wanajificha, wanakuacha unaenda unafanya mambo yako, lakini unaporudi sasa, maana katika kuomba ni kuenda. Unaporudi wanakurudi sasa, maana walikuwa wamejificha katika kifuli. Kwa hivyo kifuli chako lazima ukiombee. Pia picha yako, image yako lazima uiombee. Watu wengi sasa hivi umeweka picha yako kila mahali. Haujui mahali unapigiwa, haujui mahali wanapitia. Image yako ama picha yako imekubeba wewe. Na ndio maana mtu anaweza chukua hiyo picha na akapelekea mganga na akabadilisha maisha yako. Anaweza i-download kwa Facebook akapelekea, akaenda akafanyie mazinga. Wachawi wanaweza kuichukua na wakaipeleke, maana imebeba wewe. Na hapo ndio wanakufikia. Kwa hivyo lazima uiombee ili upate kufunguliwa. Lazima uiachilie huru. Na unapoombea mambo haya lazima uachilie. Kama ni kuomba unasema katika jina la Yesu naachilia mawazo yangu huru, akili zangu na ufahamu wangu huru. Chochote ambacho shetani amekamata katika akili yangu, vision yangu, destiny yangu na chochote ambacho inafikiria, shetani hautakuwa na uwezo. Natakaza mawazo, akili na ufahamu wangu na damu ya Yesu na ule moto mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu unachoma zile mapepo na uiondoa. Ni Holy Ghost fire, ni moto ambaye umepatiwa mamlaka kwa Wakristo ili chochote ambao wamekupandia kinachomeka. Hata mahali wamechukua hiyo picha, ile moto ambao unaachilia wa moto wa Mtakatifu inachoma hizo vitu ambao wameweka hiyo masingaombwe. Unapata kwamba ile picha hakuna chochote ambayo wanaifanyia, inakuwa moto. Na kivuli chako na kiombea, unasema katika jina la Yesu, kila maroho ambayo imejificha kwa kivuli changu ili kunifamia, na sikataa hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Naachilia kivuli changu huru, mwili wangu pia na yaachilia huru katika jina la Yesu. Chochote ambayo wamenipandia, chochote ambayo wamepanga, ninaikataa katika jina la Yesu. Naachilia mwili huru. Na unaomba pia kwa sababu ya nafsi yako, na itakasa na damu ya Yesu na moto na Mtakatifu, mapepo na maroho zote za kunitoa katika kunipeleka na kunifundishia vitu, ninaharibu katika jina la Yesu. Na unaachilia nafsi yako huru, na roho pia unaiachilia huru. Pia ya mwisho, majina yako umeitanisha na majina yako ni identity yako, ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa kiroho. Majina yako uiombee katika jina la Yesu. Natakasa majina yangu, kila roho na mapepo zinayomfuatilia hamtakuwa na uwezo. Naachilia huru ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili. Ninavunja kila maagano yote shetani ameweka na maisha yangu, ninaivunja katika jina la Yesu. Hivyo ndio unajifanyia self deliverance, unajifanyia ukombozi. Maana mtu ukamatwa, alafu vitu zinaanza kutokea katika maisha, mikosi inatokea, vikwazo zinatokea, hata ndoa inavunjika. Unapata mtu amepata accident, hata unakuwa monitored kila mahali. Hata wanaita jina lako unatokea kwa ile kioo, maana jina lako aliko moto. Haujaiombea jina lako, wakanga wakikuita katika ile kioo, maana mtu ameenda anataka kuharibu, unaonekana na alabu wanalaani kupitia ile majina, na maisha yako inaharibika. Wanafunga ndoa, wanafunga kazi, hata wengine wanafanywa wazimu, maana walikamatwa kupitia majina, walikamatwa kwa sababu watu wao hawakuomba. Lakini unapojiombea hizo zemu ambao nimekupatia, unapata kwamba hakuna mahali shetani anapata njia ya kupitia, kwa sababu wewe umejiombea. Biblia inasema stand firm in your faith, simama imara katika imani. Simama imara katika imani. Na imani ni kumwamini Mungu, imani ni kumtegemea Mungu. Na unapojiombea ni kujiachilia mbele za Mungu, kwa sababu unaamini Mungu. Na hivyo hizo maroho asina nafasi. Kila milanga ambayo wanaweza pitia ukamata mtu wako ndani umeifunga, na hivyo hawatapata access kuingia katika maisha yako. Katika tusome ya mwisho Luka 12:4. Luka 12:4 inasema hivi: I tell you my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that can do no more. Usiogope wala ambaye wanaweza ua mwili na kuanzia hapa hawana chochote. Kwa hivyo kuna wala ambaye wanafamia mwili lakini hawana chochote, hawezi kufanya chochote.
unaona ni mwili ambao unaifahamiwa na ni mapepo, ni shetani. Lakini ikiendelea inasema hivi, but I'll show you whom you should fear. Fear him who after killing the body has power to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. Hiyo ni mstari wa 5. But I'll show you whom you should fear. Fear him who after killing the body has power to throw you into hell. Na huyo ni Mungu ambaye tunamuogopa yeye, anayeweza kuua mwili na akaitume kuzimu. Shetani yeye anaweza kuua mwili lakini hana uwezo ya kusukuma kuzimu. Kwa hivyo ana uwezo ya kukamata maisha unless wewe umpatie roho. Lakini Mungu ana uwezo ya kuangamiza mwili pamoja na roho na kutume kuzimu. Yeye ndio tunayogopa. Kwa hivyo tunapofanya self deliverance ama kujifanyia ukombozi, hizo sehemu upitia na uvunje maagano yote na chochote ambao umepandiwa, ili shetani asipate nafasi katika maisha yako. Kwa nini nakuletea ujumbe huu? Hizi ni nyakati za mwisho. Tunaishi katika nyakati za vita na maroho imeachiliwa na kilio kinaendelea kuongezeka kwa sababu shetani amepata nafasi ndani ya wanadamu. Lakini tunapofunga hiyo milango, shetani hatapata nafasi katika maisha yetu. Magonjwa hatutapandiwa magonjwa, hatutapandiwa umasikini, hatutafungwa. Vision yetu haitaharibiwa. Kila ambayo Mungu ameweka ndani yetu akitaondolewa, maana tumefunga milango yote na tumechiachilia huru. Chochote waliweka tumeng'oa, tumechiachilia huru, na hivyo shetani ana nafasi. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi ili nikakuombee na Mungu akubariki na hiyo ujumbe, na najua kwamba umepata ufunuo ili upate kujiombea. Na nyakati hizi ni nyakati za kuomba, sio nyakati za kulala. 1 Thessalonians 5:17 nasema pray without ceasing. Tuombe bila kukoma, naye Mungu ataonekana katika maisha yetu. Kila wakati tujiachilie mbele za Mungu, tujiombe. Mwili wako ukifamiwa hautaenda kazi, hiyo kazi itaisha, biashara zitaisha. Mwili wako ndio umebeba afya yako. Wakiiba afya yako, wamekufunga kila mahali. Hata kama uko na kazi, utapatiwa miezi 6 ya kupona. Na kama utapona, wanakureplace, maana sasa hauko. Lakini tunapopigana na hizo roho, tuachilie maisha yetu, tunapata kwamba chochote tunayofanya kinafanikiwa na hawatatuweza. Maana ni vita ziliko katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo wacha tuombe na Mungu atakubariki. Inamisha tu uso wako. Baba, katika jina la Yesu, naachilia watu wako mikononi mwako. Umeachilia neno lako lifuatilie. Waweke huru ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili. Kila maroho zote zinayowafamia ulimwengu wa kiroho na sikemea katika jina la Yesu. Na haribu ganga na uchawi, machini, mapepo za damu ya kolana zote na maagano yote wamekeshwa na ivunja na kusambaratisha kwa jina la Yesu Kristo mwana mbele hai. Na achilia mawazo ya huru, akili na ufahamu huru. Na achilia roho, nafsi na mwili huru. Na mapepo zinajificha kwa kifuli na kemea hizo roho kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia kifuli chao kiwe moto. Na machina ambao wameitanishwa nao, Baba mwana wa Mungu, na achilia machina iwe moto. Kila pepo na maroho zote zinazopitia katika machina inakemea katika jina la Yesu Kristo. Na picha zao na image zao naziweka moto. Mapepo na maroho zako tawala anga ninazivunja kusambaratisha kwa jina la Yesu. Inawasunguka ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili na damu ya kupamba taratibu. Hakuna silaha itakainuliwa kinyume chao itakayefaulu. Na chochote ambayo wamepandiwa ninang'oa kwa jina la Yesu. Nang'oa ya magonjwa, nang'oa masikini, nang'oa divorce, nang'oa kifo, nang'oa mikosi mipaa. Na kila roho inaitawala anga ya ndoto mbaya nafunga katika jina la Yesu. Ninawaachilia watu hawa huru.
ulimwengu wa kiroho, ulimwengu mwili. Na achilia damu yako inene ya maisha, na achilia afya, na achilia uponyaji, na achilia kombozi, na achilia milango mpya, na achilia urejesho ya vitu zao. Asante Yesu kunena nao, asante kwa komboa, asante kwa achilia huru. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Kwa hivyo Mungu akubariki. Tuonane kipindi kingine. God bless you. Shalom.